येतली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोड कर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेन राव. आमेन. Praise the Lord. worship you. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We worship you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit, in this place. In this room with your glory, Holy Spirit. We thank you, we honor you, we glorify you, Lord. Lord, we glorify the Omega, dear Jesus. You deserve all our praise, you deserve all our glory, O Lord.
मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा, तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा ही सदा, तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा ही सदा। हर सुबह हर शाम देंगे ये चुना, हर सुबह हर शाम
praise you, Jesus, we praise you, hallelujah. Hallelujah, Shikara Kala Rakamara, Shikara Nikipanda Kala Rakamara, Shikara Nikipanda Kala Rakamara. Lord, touch every heart, Lord, dear Jesus. Holy Spirit, help us, Lord, dear Jesus. Fill us with your love, O Lord, our Father. You will never leave us nor forsake us, O Lord, our Father. You are the King of kings and the Lord of lords, Jesus. Hallelujah. Shikorabadikite handara kalara kamaraka toshikora. Dikite handara kalara kamaraka. Hallelujah, hallelujah, Jesus. तुझे सामने कोई नजारा देखे कितनी शामें ऐसा देखे तुझसा नहीं कोई नजारा देखे कितनी शामें पर ऐसा पल कहाँ जहाँ मेरी होती
तुझसा नहीं कोई नजारा, देखे कितनी निशानें, ऐसा देखे कितने नजारे, तुझसा नहीं कोई नजारा, देखे कितनी जाने, पर ऐसा जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से जोड़कर होती वहाँ, जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से जोड़कर होती तुझे दूतों का समा महिमा से घेरे हुए, मैं देखूं तेरा लम्हा, पावन पावन करे, तुझे दूतों का समा महिमा से घेरे हुए, मैं देखूं तेरा लम्हा, जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से होती वहाँ, जहाँ मेरी रूह तेरे रूह से होती वहाँ, है यीशुआ, यीशुआ।
Lord. Oh, Ramane, Mare, Kabadia, Se, Karaba. Sui moza Jesus asa. Tui sormon asa. Sui moza Jesus asa. Tui surka asa. Sui moza Jesus asa. Tui bekori asa. Le Karamani, Barama, de Rakia, Baseka, Bara. Rekabada, Hasa, Kabere, Besika. Rabana, Nabara, Besika, Ile Shkamada, Rababa. Oh, Rakababia, Rase, Irale, Kravash, Kale, Regina, Remada, Krava, Sumoda, Mariva, Borama, Remoda, Marebe, de Meraka, Rebecca, Malama, Rekabasora, Baseka, Mate. Hallelujah, Jesus, tu me. Ja disani, ševate će disani, tu će prijeći, tu sam povidra okno, otvorila sam, aleluja. Tu će povidra atmija, tu će prijeći me bola. Levante, se mete, rakasire, medera, le rena, grabo, sabra, de legera, bala, brasora. Yeshua HaMelech Israel. Yeshua HaMelech Israel. Yeshua HaMelech HaMelechim. Jesus is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords. Brahimaki Brestobre Hanek Alehematia Zepratie. Oh, fill this house with your glory as we worship you, God. As we worship you, God. As we worship you, God. तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना करूं. Once again, तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, दिल से आराधना करूं.
He's here, he's here, he's here. Just love him, just love him, just love him, just love him. उससे प्यार करो इसमें, उसके चेहरे को अपनी आंखों इसमें. Look at his face, his beautiful face. He's beautiful, you're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. Jesus, you're beautiful, you're beautiful. Lord God, you're beautiful. Jesus, you're beautiful. Jesus, you're beautiful, you're beautiful. I love you, Jesus, you're beautiful. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. Glorious, 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 you're beautiful. To somebody, to somebody, to somebody. Beautiful, beautiful, to somebody, to somebody, to somebody, to somebody, to somebody, to somebody. You're beautiful, 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 beautiful beyond description. You are beautiful. We can't describe it. We can't describe it. You're awesome. You're holy. You're beautiful. You're beautiful. I can't explain it. I can't explain it. What I feel this moment, Lord. What I feel this moment in your presence. You're beautiful. You're beautiful. I love to worship you. I love to worship you, Lord. I love to worship you. I love to worship you. तेरी आराधना करो, मैं तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, तुझे निहारो.
तू सुंदर है मेरा यीशु, तू सुंदर है परमेश्वर का मेमना, तू सुंदर है. The Lamb of God, the Lamb of God are holy. You're holy and beautiful. You're holy and beautiful, so beautiful, so holy. You are holy, 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 holy. You're beautiful, Jesus. You're beautiful. Just lift your hands. He's touching you. He's touching you. He's touching you. He's touching you. Speaking to you right now. Arrahimatiara, Mesakina Rahiata, Merakide Berasuda Mekera, Erakise Merakide Menesaya, Ishkabando Brasatara Matina, Ishkabandera, Emarasuda Metena Ramaso, Randarakide, Esekande Rosa, Madame Bera, Legend the Bera, Fidel, Bazenda, Legazana, Secretary Bazenda, Legazena Marosa, Ramasena. You're beautiful. तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है यीशुआ, यीशुआ. Oh Jesus, you're beautiful, you're beautiful, you're holy, oh powerful and wonderful. You're so wonderful, Jesus. You're so wonderful. You're wonderful. You're wonderful, so beautiful, so glorious, so wonderful, so holy. बता नहीं सकते हम, बयां नहीं कर सकते हम. तू कितना अद्भुत है, महान सुंदर है, कह नहीं सकते हम. शब्द काफी नहीं है, शब्द काफी नहीं है. तू कितना सुंदर है, शब्द काफी नहीं है. तू कितना अद्भुत है. शबारा का बासिके मारुतली की बासो प्रता और की दे मेना बासो प्रती है. शाला का बारा shaya ya 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 reba so pronde kiye. The power of God is here. Holy fire of God is here. Ya parashole breke so pretiye. Tu moi ne gondo abarra matera sei. Glorious. Tu moi ne gondo sempre vedar. Nosso Deus, Chico Deus, coro Deus, nosso Deus, Chico Deus, coro Deus, nosso Deus. Oh, tu जिंदा है खुदा, तू जिंदा है खुदा मेरा पिता, तू जिंदा है खुदा. तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है. तू जिंदा है. Feel your people. Born तुझे project सोनिया, born तुझे project, born तुझे project, तुझे पवित्र आत्मा, born तुझे project, तुझे पवित्र आत्मा, born तुझे project सोनिया. Feel your people.
तुझ्या वागरलो ओदी तुझ्या बोधविंदो तुझ्या भुरग्या हालेलुया लेबारासे माराकिया साबे ननी नमाना
So beautiful. So beautiful. So beautiful. So beautiful. Thank you, Abba. Thank you, Abba. You may sit down in His presence. Thank you, Lord. Thank you, Abba. Thank you, Lord. Stay in His presence, stay in His presence. Stay in His presence. Tukanza favo wakani Devatomento Tuvoslai Yashima Sona Onjehat Ubaru Tukanza wakani Nitao Devatomento Shiva Mohima, 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 Sonia, Mohima, 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 Sonia. Sayorod Bori Dukan sa pavo Wakani Devatomendo Tuboslay Dasiva Sonar Jehar Ubarur Dukan sa wakani Ditaw Devatomendo Siva You know, when people went before the kings, if anybody would go before the king, they should not ever go empty when they go to see a king. Janakoni eka razacha fulan metalet, kenaste khali husnaslet. Razacha palasin jenna कोणीही तो विजिट करता जाल्यार देणी घेऊन वचचें पडटालें आनी बागाव घालून मान दिवन मान सोकळा घालून ताच्या सामकारीक रावचें पडटालें
राजाकडे उलोवच्या आदी राजा कमान दिवन ताच्या सावकारीक येवचें पडटलें आनीक जेन्ना राजा म्हणटा उलय तेन्नाच ती प्रजा उलयताले आनी जेन्ना राजाशीन उलोवप जाल्या उपरांत ती भायर सरतले. They couldn't not turn their back like this. When they finished talking to the king, they couldn't turn their back like this and go back. They had to bow and bow and bow and bow and bow and bow and slowly fade out. Why did I tell you this? कित्याक सांगलें? त्याच्या आजीपणान जेन्ना आमी येतात, जेन्ना आमी खालचान थांबून ताका आराधना आमची वर्शीप आमी दिता, He loves it. He loves it when we honor Him. उसको बहुत अच्छा लगता है जब हम उसको आदर देते हुए आते हैं उसके सामने. So when we come away, we come with that honor and reverence. Do you get it? I'm telling you for a reason, because this is what God wants. देवाकेच जाय की आमी ताच्या आजीपणान ताका मान दिलो. Sometimes we are so quick to switch to the worldly channel. We make a very quick transition from the spiritual to the world. Quick. How many of you can understand what I'm saying? So, okay, they want that thing. चैनल को स्विच ना करना, उधर ही रहना. राजाओं के राजा की आराधना जब करते हैं, चैनल स्विच ना करना, उधर ही रहना. Stay in the presence. Linger there. Wait there. You never know what you can get. You never know what you can get. Nobody is that important. As we worship Him, we wait there. You'll be so blessed if you learn to reverence the presence of God. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Hallelujah. If you're in a hurry, you will not get anything. जल्दबाजी न करना उसके सामने. जो उसकी बात जोते हैं वो खाबों की तरह उड़ेंगे. Hallelujah. God is not in a hurry. He wants you to enjoy Him. The more you enjoy His presence, जितना आप उसको enjoy करते ना, उसकी उपस्थिति में एंजॉय करते ना, आप नहीं जानते आपके भीतर क्या क्या वो कर रहा है. किती कोणता तुझ्या भीतर, किती तुझ्या पासून ऑलरेडी केला ते तुका मेळटा, पण तुका ह्या दोळ्यांनी दिसना त्या वेळार. पण तू तीच राव फकत ताच्या आजीपणांत राव. हालेलुया. सगळ्यांक सोंसपण आहे. आमी येतात आनी म्हणटात बेगी 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 म्हाका दी म्हाका दी म्हाका दी चवणे दी मीठ दी. बेगी बेगी मागता आमकां कितें जाय तें बेसावो मागतात आनी घेतात आनी चलले आनी स्विच चॅनल रोखडोच स्विच जाता. देवाच्या घरान येतात आनी मागीर दुसरेशीन येतात, चॅनल स्विच जाता.
चॅनल केन्ना स्विच करूं नाका देवाच्या आजीरपणान सदांच राव हालेलुया हांगा आयला हांगा देवाक वर्शीप करता इट्स वेरी ब्युटिफूल इन प्रेझन्स देवाचे एक गिरेस्त तुका आनी वय मेळचे Thank you, Lord. खजाना आपको किधर नहीं मिलेगा आमेन आमेन won't get this anymore so just enjoy being in this place I'm enjoying it Thank you, Lord. They that wait for the Lord, God will give you treasures which you will never be able to get it anywhere. What you get in the presence of God, you will not get it anywhere else. जे तुका देवाच्या आजीरपणान मेळटा तुका खंय मेळचें ना. Hallelujah. He's the lover of your soul. वो तेरे दिल का प्रेमी है. वो जानता है आपको क्या जरूरत है. आमेन. देव बरे भाशेन जाणा तुका कितें गरज आसा ती. तूं मागच्या आदी तो तुका दिता. Hallelujah. और तेरे मांगने से ज्यादा भी तुझे वो देता है. Amen. एकूच मागला ताणें एकूच वच गरजेची जावन आसा ती जावन आसा की आमी ताचेशीं येवन तो कितें सांगता तें आयकूंक ताचेर ध्यान दवरपाक आमी ताच्या दोळ्यांनी दोळे घालून तो कितें सांगता तें आयकपाक हालेलुया कित्याक तूं ताचे आपुरबायेचें भुरगें तो आमचो डॅडी हेवनली फादर हालेलुया वो हमारा डैडी है आप उसके बच्चे हैं praise the Lord hallelujah you know God said Jesus says in Matthew chapter 23 verse 37 Matthew 23 verse 37 Very steady, I don't see him these days. He's busy. Matthew 23, verse 37. Says, "O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her, how often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing." I'll read in company that one. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Holy, 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 holy. God, okay. Jerusalem, Jerusalem. तू प्रवाद्यांक जिविशी मारताय आनी तुजी थाय दाटलेल्यांक फातरायताय जशें कोंबी आपल्या पाकट्या तळ्याक आपल्या पिलांक एकठांय करता सगळीं म्हणा एकठांय करता तशें कितले पावटी म्हूण तुज्या भुरग्यांक एकठांवूंक हांवें सोदलें पूण तें तुमकां नाका जालें ब्युटिफूल
Tika 23, 37. So Jesus is looking at the city, Jerusalem. जेसो आपली पोरचेची नदर करता आणि म्हणटा, ओ जेरुसलेम जेरुसलेम, you, the one who kills the prophets and stones who are sent to her. जितले मनीस तुजेशी येताले, जितल्यांक हांवें धाडले तुमकां सांगपाक, तितल्यांकूय तुम्ही फातरायले. तुजे ताई धाडलेल्यांक फातरायताय. तू प्रवाद्यांक जिविशी माताय, तुजे ताई धाडलेल्यांक फातरायताय. जशें कोणी आपल्या बाबत्यांक तोडा, आपल्या पिलांक एकठांय करता, तशें कितले पावटी म्हूण तुज्या भुरग्यांक एकठांवंक हांवें सोदले, पूण तें तुका नाका जालें. You were not willing. And Jesus is referring to the many times that God was calling his children to him. He wanted to gather them to him. Psalms 91 says that he who dwells in the presence of the Lord, he will cover them under his wings, right? देवाच्या पागोड्या खाला देव आमकां घेवंक सोदता. जी कोण ताच्या आजीरपणान येतात, ताका शेरण येता म्हणटा, ताचे सावळेपणाक रावतात, ताच्या पागोड्या खाला ती रावतली. हालेलुया. ओके, सो देवाक जाय की ताची भुरगीं ताचेशीन आयिल्ली. ही वॉन्ट्स टू गॅदर दॅम टुगेदर. आमेन. पूण तांकां खोशी नासली. टू रीड दीस. सुटकेच्या पुस्तकात आम्ही पळयता, वी सी in the book of Exodus 19. Okay? देवान खास इस्रायलाचे पोरचेक वेचून काडलेले. And I want you to know there were 12 tribes. How many tribes? 12 tribes of Israel. इस्रायलाचे कुळ 12 कुळ असलेत. आणि ताचे खूप तांची लोक असले, खूप लाखांनी तांचे लोक असले. आणि देवान हे पोरचेक दोर्या मोदेकात वाट करून तांकां त्या दोर्यांतल्यान ती वाट करून तांकां इजिप्त देशांतली भायर काडले. समझ में आता है ना? मिस्र देश से इजराइल लोगों को बाहर लाया, दरिया पार करके. समझ में आया? तांकां भायर हाडले आणि सिनाय पर्वताशीन तांकां सगळ्यांक एकठायले. सगळे म्हणा एकठायले. They were gathered together. Okay? आणि देवान एक अनाउन्समेंट केलो तांकां आणि सांगले की हांवें तुमकां इजिप्त देशांतली भायर काडल्यान, तुमकां हांवें सोडयल्यान कित्याक म्हाका तूं जाय आसले. I wanted you for myself. मैंने तुझे इसलिए छुड़ाया है कि मैं तुझे मेरे लिए मैं चाहता हूँ. I want you for myself. When God sets you free, He brings you to Himself. Hallelujah. So देवान आपल्या सोबेतांका एकठांय केले. देवान एक अनाउन्समेंट केलो that you will become the priesthood. Okay? तांकां एक याज्ञिकी राज म्हणून देवान तांकां विचून काडलेले. आणि देवान इस्रायलाच्या संगता एक करार केलो, एक कव्हनंट केलो. हालेलुया. एक करार म्हणजे एक वाचा करार. ओके, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों की साथ वाचा बांधी. आमेन. हालेलुया. सो तांच्या संगता करार केलो म्हणजे तांकां आपलेशीन हाडले आणि एक प्रॉमिस तांकां केली. जशी गोबायला एकामेकाक ती प्रॉमिस करतात, वावस दितात. ओके, जेन्ना तांची काजार जाता ती एकामेकाक बास दितात, राईट. आणि जेन्ना ती बास दितात ती म्हणटा, काय म्हणटा, कितली जाणां काजारी घालिना. So when I start preaching seriously, everybody goes somewhere else. वापस आओ. कितली जाणां काजारी घालिना. ओके, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें मोलाकेन. मोरसो राव तुका विस्वाशी रावतले.
till death do us part. एकामेका बास देता, करार हो जाता है, शादी हो जाती है, जो दो है अभी वो एक हो जाते हैं, एक करार हो जाता है. करेक्ट. सो तो एक कव्हनेंट, काजारी जिवीत एक कव्हनेंट जावन आसा. देवान आपली पुरची सांगता एक करार केलो, एक वाचा, एक कव्हनेंट केलो. हालेलुया. पण तेन्ना आतल्या करारान जनावरांचे रगत व्हारून बलिदान जाताली. आता तशें ना. तेन्ना जनावरांचे रगत व्हारून देवान आपले पोरचे सांगता एक कव्हनेंट केलो. आमेन. ताका सगळ्यांक एकठांय हाडली आनी तांकां एक प्रॉमिस केली की हांव तुमकां सोडचो ना. हांव तुजो देव जातलो, तूं म्हजी पोरज जातली. I will be your God, you will be my people. And they all said yes. देवान साइन मारली आणि तेणीनूय साइन मारली. पण रोखडीच ती साइन मारलेली ती फेल जाली. पण देवान साइन मारल्या ती देवान मोडूंक ना आणि केन्नाच मोडचो ना. हालेलुया. देव तुका विश्वासी रावला आणि देव तुका विश्वासी रावतलो. God has been faithful. He will be always faithful to you. Hallelujah. रोकडीच ताणेन आपले सायडीचे प्रॉमिस तोडली आणि रोकडीच ती जिव्या देवाक सोडून खोट्या देवाक पुजूंक लागली. ज्या देवान तांकां साल्वार केले, ज्या देवान तांकां भायर काडलेले, बाणपासातली सोडयलेली, त्या देवाक ताणें सोडले आणि ते खोट्या देवाक ती पुजूंक लागली. God tried it, but they were not willing. So Jesus is saying that. Jesus म्हणटा कितले फावटी जेरुसल्या तुम्ही जे प्रवाद्यांक जिवीशी मागता, तांकां फातरांनी मागता, कितले फावटी हांवें कोशिश केली, ट्राय केले तुमकां लागीं हाडपाक, बट यू वर नॉट विलिंग. तुका खोशी नासली म्हजेशी येवपाक, पूण हांव ट्राय करीत आसलो. God tried to bring his people because he loves us. देव आमचो मोग करता म्हणून देवान आपल्या सेवकांक धाडले, देवान आपल्या प्रवाद्यांक धाडले. सांग तांकां हांव तांचो मोग करता, सांग तांकां म्हजेशी यार, सांग तांकां खोट्या देवाक भोजी नाकात. तरी आसतना जिव्या देवाची पदवी पळोवन पासून, जिव्या देवाचो मोग पळोवन पासून ताणीन त्या जिव्या देवाक सोडलो आनी खोट्या देवाक ते भोजूंक लागले, मुर्ती पुजा करपाक लागले. आनी इतल्या प्रवाद्यांक धाडल्या उपरांत देव खूद म्हणपाक लागलो, हो आतां वेळ आनीक प्रवाद्यांक न्हय, पूण हांव खुद ह्या संवसारान वयता आनी हांव खुद वचोन जनावरांच्या, बोकड्याच्या, मेंढऱ्याच्या रोगतान न्हय, पूण हांव म्हज्या रोगतान तांच्या बरोबर करार करता, कव्हनेंट करता. Hallelujah. That's why Jesus, before he was going to the cross, he said, "Oh Jerusalem, Jerusalem." He was crying over them. तो रडपाक लागलो जेरुसलेम शाराचे वयर, रडपाक लागलो आपली पोरचे वयर. हांव तुमकां एकठांय करूंक आशेतालो, पूण तुमकां खोशी नासली. हालेलुया. Now, Matthew 16. Praise the Lord. Praise the Lord. तुझे जीवन बदलतले. You believe it? You believe it? Your life will change. People look for prosperity outside. Prosperity comes as your soul prospers. आपका अंदर का मनुष्यत्व जब बदल जाता है, तब बाहर का ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो जाएगा. तुझी उन्नती जितली भितर जाता, भितरल्यान जाता, तितली तुझी प्रॉस्पेरिटी भायल्यान दिसती पडटली. Come on. Yeah, very good. Say, I receive it. Hallelujah.
आत्मिक जिवीत तुझे बदलावंक जाय आत्मिक जिवितान तूं गिरेस्त जावपाक जाय जेन्ना भितर तूं हांगासर भितर तूं गिरेस्त जाता देवाच्या उतरान तूं गिरेस्त जाता देवाच्या आजीरपणान तूं गिरेस्त जाता भायली गिरेस्ताय ऑटोमॅटिक येतली Hallelujah. The problem with us is we look for prosperity on the outside, but prosperity is actually inside because out of your innermost being shall flow the rivers of living water. तुझ्या भितरल्यान नदी वाहतली तुझ्या भितरल्यान अंदर से जीवन के झरने बहेंगे बाहर से नहीं अंदर से बाहर आएंगे Hallelujah. In you, through you. Hallelujah. So that's why God brought you here. Akalawan devan tuka halla. Hallelujah. Amen. Thank you, Holy Spirit. All right. So Matthew 16. Okay. If you see from verse 13. Okay. Jenna, Jesus, Caesarea Philippi gawan tingasyo. Okay. Tane apne shisang vichale. Verse 13. Who do men say that I am? Who do men say that I, the Son of Man, am? Who am I? लोक कितें म्हणटा हांव कोण सो ते म्हणपाक लागले ताचे शिसांनी ताका जबाब दिलो थोडे लोक म्हणटा की तूं जुआ बावतीस आनीक थोडे म्हणटा तूं जेरेमाया थोडे म्हणटा तूं एक प्रवादी ओके सगळ्यांनी जेजूचें नांव आयकलां Many people know Jesus as a religious figure. Okay? Jesus म्हळ्यार Christianity. Religious figure, Jesus. लोग कहते हैं यीशु क्रिश्चियंस का भगवान है. लोग कहते हैं, आप क्या कहते हैं? Son of living God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, she sang it. What do you say? What do you say? It's important that you know who I am. तुम्हें तुका बाबा जाए अकाउंट. Hallelujah. Account. Who am I? He's asking them. So he means to say, don't look at me at the way the people are looking at me. जशें लोग म्हाका पळयतात ते भाशेन तुमी पळयनाका. आप क्या कहते हैं मैं कौन हूँ? तेरे लिए मैं कौन हूँ? तू कहाँ कौन? वो क्या कहते हैं? उनका मत सुनो. आप क्या कहते हैं? मैं कौन हूँ? तेन्ना सिमोन पेद्रो ताका जबाब दिलो. ताणें कितें म्हटलें? He said, you are the Christ, the Son of the living God. तू जावन आसा Christ, जिव्याक देवाचो पूत. Hallelujah. Hallelujah. You know in Hebrew it says, Ata HaMashiach ben Elohim Kaim. He said, you are the Christ. तू जावन आसा Christ, जिव्याक देवाचो पूत. Hallelujah. Christ म्हणजे अभिषेक केलो. And that word in English it is, it's capital anointed, capital A, and O is capital A. You are the anointed one. Hallelujah. तू जावन आसा Christ, you are the Messiah. म्हणजे कितें अभिषेक केलो म्हणजे कितें तुका स्पेशली धाडला स्वर्गांत धांवन आमचे पासत. तू क्रिस्त, तू आमचे पासत आयला. तू जिव्याक देवाचो पूत. हालेलुया. पेद्रू कशें कळ्ळें तुका? हें तुजे तकलेन जावन येवंक ना. ह्या तुज्या मनान जावन येवंक ना. Flesh and blood has not revealed it to you. मांस और लहू से आपको ये पता नहीं चला है, लेकिन मेरे स्वर्ग के पिता ने आपको प्रकट किया है.
flesh and blood has not revealed it to you, but my Father who is in heaven. Hallelujah. And then he says, you are Petrus. You are stone. Taka ek noun hita to. Pedro, munche, stone, ator. Okay. You are Peter. And he says, upon this rock, I will build my church. This is a very tricky sentence. And no matter how many times you hear it, you have to hear it again. To sound as a stone. Petrus munche stone, Father. And upon this rock, upon this rock, yeah, Father, the Father, it is in actual Hebrew, in actual original word, it is a big rock. Chatan. So we want Chatan. God up. Hallelujah. Jesus, Pedro सांगोना तू खड़ा. Jesus सांगले Petrus munche stone. Okay. It is actually that Petrus is taken out of that rock. That is a stone. पहिला तुम्ही खडपाचे एक स्टोन कुडको पडटा पळय तो खडपाचे कुडको जावन आसा पेद्रो. Hallelujah. Okay. This foundation, please keep it. It's very beautiful. Hallelujah. So tu Petrus to एक स्टोन आणि या खडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. On this rock I will build my church. You are Petrus. You are a stone. And on this rock, इस चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा. What is he saying? So many of you know it, but it's okay. Hallelujah. ये खडप किती जावन आसा हे खडप आणि पवित्र सभा खंयच्या खडपाचेर बांदता. Hallelujah. Okay, first of all, तू कितें म्हणटा जेजू क्रिस्त कोण? First of all, तू कितें म्हणटा जेजू क्रिस्त कोण? Who do you say Jesus is? Has he become the Lord of your life? Are you sure? Are you sure you are saved from your sins? Are you sure that Jesus is the Christ, the Son of the living God? कि आप श्योर है कि वो यीशु मसीह हमारी जिंदगी को बदलने वाला, हमारे पापों से क्षमा देने वाला, आमका पाप का जो बॉक्स होने दीता तो म्हणून तू श्योर आसा? So now this is a personal question. Personal question. Say this is from me. Unya maga. Hallelujah. कोणाचेर डिपेंड जायना का? ओके, कोण तुका सरकार वाडना. तुवें नुसणीच्यो करचो पडटलो ह्या जिवितान की तुजी पातकां भोगसोतरीन जेजू वरवीं म्हणून तुवें निच्यो करचो पडटलो. हालेलुया. You have to make a personal choice that Jesus is my Lord. Jesus mozo somi, mozo domi. To Christ, जीव्या देवाचो पूत, जो माझ्या पासत आयला, मोजे पातकां धुवंक आयलो, जो माझ्या पासत मरोंक आयलो, संवसारान आयलो, आपले रगत मोज्या पासत ताणेन वाळयले. तो क्रिस्त जेसू जिव्या देवाचो पूत. ये प्रकाशन, ये प्रकाशनी तुका मेळोवपाक जाय पर्सनली. हालेलुया. सगळीं म्हणा प्रकाशनी. प्रकाशनी म्हणजे कितें? सोत उगडापें जाता. सो ये सोत जेन्ना तुका उगडापें जाता की जेजू विरेत आनी कोण ना म्हाज्या पातकाचे बोगसोणे दितलो. Yes, sought this revelation.
this revelation. So म्हणा प्रकाशने. Revelation then प्रकाशने. ही प्रकाशने की जेजू माझो सोमी ए जाऊन असा कडक, strong. This is the rock. This is the rock. ये है चट्टान. ये मेरा विश्वास कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मरा, मेरे पापों की क्षमा देने के लिए यीशु मसीह मेरे लिए आया. ये मेरी चट्टान है. This is the rock. Hallelujah. आणि ये सोकलेली जाणं जावपाक जाय आणि ही जावन आसा नी फाउंडेशन पवित्र सोबेचे. या कडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. I will build my church on this revelation. Not on Peter, but on the revelation. On त्या प्रकाशनेचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. हालेलुया. पेत्रूचेर न्हय पूण हे प्रकाशनेचेर की हांव तुजो सोडवंदा. हालेलुया. Come on. Hallelujah. हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. Hallelujah. I will build my church. What is the church? What is the church? The church. Listen. Thank you, Holy Spirit. The church. Greek, it is ecclesia. It means legislative assembly. It means the ones who are called to become MLAs. Called to become MLAs. Hallelujah. Ecclesia, church, पवित्र सभा म्हणजे कितें? मीनिंग ताचें की तुका आपयला MLA जावपाक. Some of them are so simple. What? My government is going to change. Some of you are so simple. You're looking at me like, sister is coming up with a new party. Ecclesia म्हणजे आपयलेले. Ecclesia म्हणजे बुलाए गए हैं, चुने गए हैं. Legislative assembly है. Assembly का मतलब है gathering. Hallelujah. In Hebrew, church means kahal. Kahal means assembly. You have been to assembly in school? Yeah. She's gone to assembly in school. So assembly म्हणजे कितें? सगळे assemble जातात, एकठांय जातात. हा? Ding 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 ding. Assembly. Vishram. Done. Okay? All the school is here. Assembly. First standard, second standard, third standard, all the standards are there in a line. Everybody lectured. Principal आता हम उलेता. हाँ, principal साहब आते हैं, बात करते हैं. That's our first experience of an assembly. So small, एक time जाओ. Amen. The first experience Israel had of an assembly, the church, with Sabha, first time, एक time जाले. Old Testament time, सुटकेच्या पुस्तकान, एकडीसव्या विस्वरान, जेन्ना सिनाय पर्वत आशिन, देवान इस्रायल प्रोजेक्ट आपयले, and there was a big assembly, and that was the Kahal, that was the church. Hallelujah. आणि त्यांना देवान म्हटले हांवें तुका विचून काडला. म्हजे राजवडकेचे फुडारी जावपाक, लिडर्स जावपाक, प्रिस्ट जावपाक, याज्ञिकी राज तूं. हालेलुया. हांवें तुमकां विचून काडलें. आनी देव तांचे लागीं उलयलो, अशें करूंक जाय, अशें करूंक जाय. ताणें सगल्यांनी येस म्हटलें. देवान तांचे बरोबर एक करार केलो. ताणें सगल्यांनी येस म्हटलें. पूण थोड्या वेळार थोडो वेळ जाल्या उपरांत ताणें तोडलें देवाचो करार. मागीर जेजू आयलो. You getting the picture now? Yes. Now he's saying, I'm not giving up. I'm not giving up.
Because when I originally created the world, जेन्ना हांवें संवसार रचलेलो हांवें मनशाक रचलेलें म्हाज्या बाराबर रावपाक म्हज्या बाराबर संगती करपाक पूण दुस्मान जेन्ना आयलो तेन्ना दुस्मानान मनशाक येले म्हज्या कडसूंतले पाटोक तांच्या भितर घातले आनी मनीस म्हाज्या कडसूंतले सेपरेट जाले पूण हांव गिव अप करिना कित्याक हांवें येवशिना तांकां हांव कशे भाशेन सांबाळ करतलो ओ क्यों ना मेरी जान देनी पड़े मैं उनको बचा कर रखूंगा हालेलुया I will save them so he came to this earth देव जेजू या संवसारान आयलो देव मनशा रुपान आयलो आंकवार मनशाच्या कुशव्यान आयलो देवान मनशाचे रूप घेतले आणि मनशा रुपान या संवसारान तो आयलो हालेलुया आणि ताणें देवान आपले रगत व्हारोवन ये योचिले की म्हज्या रोगतान तांकां हांव नितळ करतलो आनी हांव तांकां म्हाजेशेन एकठांय करतलो हालेलुया हालेलुया सो नाव ही टेल्स पीटर म्हणटा पेद्रू you are stone you are Petrus and upon this rock या खोडपाचेर या रेव्हेलेशनाचेर या प्रकाशनाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो I will build my assembly I will build my legislative assembly I will build my church my government देवाचो गव्हर्नमेंट कसलो गव्हर्नमेंट म्हज्या मुखार बाबडीनो तूं तर चिंता तूं ह्या संवसारांतूच रावंक आयला जाल्यार तुका हे कांय समजचें ना पूण तूं तर जाणा की तूं ह्या संवसाराचे न्हय सगळीं म्हण हांव ह्या संवसाराचे न्हय हालेलुया देवाचे राज्य आसा आनी देवाच्या राज्याचे भागीदार आमकां करचे खातीर जेजू येवन आपले रगत आमच्या पासत वारोयले हालेलुया आनी जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता की जेजू म्हज्या खातीर मेला हे प्रकाशनेचेर देव आपली चर्च बांदता हालेलुया देव आपली एक्लेसिया बांदता उसका कहार वो बांध रहा है द असेंबली एंड ही हैज सिलेक्टेड यू देवान तुका सिलेक्ट केला चूज केला आपको नियुक्त किया है अभिषेक किया है हालेलुया he has called you his church and the church is the governmental system of heaven wake up wake up wake up wake up wake up तेका लागून देवाचे उतर म्हणटा उठ बळजबरीत जा तुझा प्रकाश आया उठ प्रकाशित हो जा तेरा प्रकाश आया है संसार पर घोर अंधेरा आ जाएगा लेकिन तुझ पर मेरा उजियारा आ जाएगा हालेलुया संसारान काळोख पण तुझेर उजवाड आसतलो because you are my selected ones my chosen ones you are my church my government my leaders hallelujah तुम्ही माझे फुडारी माझे leaders जाऊन आसा what God is trying to show you you're not ordinary people if the world situations if our India situation even the student situation is getting better it's because of the church it's because of a praying church प्रार्थना करने वाली कलीसिया के द्वारा सब जवाब मिल जाता है learn to respond learn to respond learn to respond to the word learn to voice learn to speak to respond I will build my church first of all Jesus says I will build when we trying to build we are wrong मैं बांधूंगा कौन बांधेगा मैं बांधूंगा यीशु मसीह करेगा he will do it when we try to do we are wrong I will build my church मोची निग्रोस मोची पोइंट्स अबा आव बांधतलो सो देव आता तुका बांधता
ओके आणि लोक जाय तो असा जो म्हणटलो ते वचनाका You just, I want to go. Hallelujah. मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरी आत्मा की उन्नति मिल रही है. Hallelujah. हांव भितर सान देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरून म्हाका बरें लागता. तूं कितेंय म्हूण. He's building you. He's building you. He's building you. Hallelujah. ते समारी बायली भाशेन आमी आमचे नीट घेऊन आमकां ताण लागलेली आमचे गरजो घेऊन आमी देवाशी आयलेली पूण देवाच्या कडेन जे उदक आसले ते सासणाच्या जिविताचे आसले म्हणून आमकां खबर नासली आमी संवसारी उदक काडूंक आयलेली आमी बेसावा मागोवंक आयलेली आमकां मिरेकल जाय म्हूण आमी आयलेले पूण जेन्ना आमी आयले आमकां जिविताचे उदक मेळ्ळें आतां ताची आमकां इतली रूच लागल्या म्हण हालेलुया we are so addicted to the presence of God that we keep coming hallelujah like the woman at the well I was seeking for things that could not satisfy. But then I heard my Savior speaking, draw from my well that never will run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, fill it up and make me whole. Hallelujah! Hallelujah! So now he has built you, he's building you up, okay? कित्याक तुका बांदून हाडटा? ओके? कित्याक तूं देवाचो गव्हर्नमेंट जावन आसा. गव्हर्नमेंट तो स्ट्रॉंग ना जाल्यार पर्जा सगळी वीक आसतली. गव्हर्नमेंट तो स्ट्रॉंग आसा जाल्यार स्टेट बरी आसतली. Hallelujah! Amen? We are not looking for any parties here, okay? We're looking at Jesus. Amen? Hallelujah! ताच्या राज्याचो गव्हर्नमेंट तूं आनी हांव जावन आसा. Hallelujah! जसो गव्हर्नमेंट लॉ आनी ऑर्डर हाडटा एके स्टेटीन आनी एका देशान लॉ आनी ऑर्डर हाडटा न्याय करता जसो एक गव्हर्नमेंट तेच भाशेन आमी देवाचो गव्हर्नमेंट जावन आसा. Hallelujah! Hallelujah! Did you notice that Israel had 12 tribes? And did you notice that Jesus selected 12 apostles? Hallelujah! Because 12 is the number of government. Hallelujah! There's a lot of things deep that you will learn. Hallelujah! देवान 12 जाणांक वेंचून काडले. Hallelujah! तांकां एकठांय केले. Okay, let me start with you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peter, James, John, Andrew, Bartholomew. Okay, Thomas, everyone, Philip, everyone stood there. I'm going to start with you. हांव तुमकां शिकयतलो. तुमी म्हजे गव्हर्नमेंट जातल्यात ह्या संवसारान. He's talking to the disciples. Okay? जे प्रकाशन तुका मेवला पीटर पेद्रू जे प्रकाशन तुका मेवला हे प्रकाशनेचेर हांव म्हजी असेंब्ली बांदतलो. तुमचे वरवीं हे प्रकाशन पवित्र आत्मा सगळे पोरच्यांक दितले. तेय ह्या खडपाचेर आसतले. They will also stand on that rock.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. He says, I build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Say, Jesus, I want to know what you have for me. Please teach me your word. Say, वचन जरूरी है. बोलो, वचन जरूरी है. बोलो, वचन जरूरी है. Yes. Yes. It should be like that. Hallelujah. Hallelujah. तर हांवें तुका सांगता, तूं पेद्रो म्हणगे खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा मांडटलो. तिचेर जैत व्हरूंक एनकोर डांक लेगून पदवी आशिना. हालेलुया. वेट. कोणाचेर पदवी आशिना? पवित्र सोबेचेर पदवी सैतानाक आशिना. Right? Okay. The gates of Hades means also speaks of death. Even death will not have any power over you. मरण पासून पवित्र सोबेचेर हुकुम आसना. हालेलुया. शैतान का कोई भी कार्य आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि इस चट्टान पर आपको मैंने बांधा है. हालेलुया. On this rock I have built you. You are my church. You are my assembly. You are my government. हालेलुया. और दुश्मन आपके ऊपर प्रबल नहीं कर सकता है. Just for the fact that you didn't build yourself, God built you. देवांतु का बांधून आणला. अरे, who can stop? Who can stop you? हे मनुष्याचे काम न्हू, हे देवाचे काम. Stop me if you can. I'm unstoppable. Because it's not by my might, not by my power, but it's by His Spirit. Can you stop the Spirit of God? क्या आप पवित्र आत्मा को रोक सकते हैं? You cannot stop the work of the Holy Spirit. He's doing that work in you. He's doing that work in you. He's doing that work in you. You may fail, but He will still lift you up and He will say, Hallelujah! I am building you. You are not building yourself. I am building you. And when I am building you, the gates of hell will not be able to prevail against you. Hallelujah! शैतान का कोई भी सामर्थ आपके ऊपर प्रबल नहीं कर सकती है. Hallelujah! Let me remind you, जादू टोना आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है. Hallelujah! क्योंकि आप किस चट्टान पर खड़े हैं? On which rock are you standing? Hallelujah! त्या खडपाचेर ये प्रकाशनेचेर हांव आसा. जेजू ख्रिस्त म्हजो सर्वनार. आणि दुसरें नांव ना म्हणपाक खाला जे म्हाका सोडवून दिवंक शकता. I'm standing on that rock. I don't have this one, that one. I have Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. I was talking to someone the other day, and I was, people, they have so many riches and they die. इतनी गिरेस का रास्ता, सोंगले, सब कुछ होता है. धन दौलत, शोहरत, fame, they're known everywhere. गिरेस काय सोंगले, बाटा बेसा, बंगार सोंगल्यासा, पण वयता आसतना कितेंच घेवन वचना. धूल जाता मनशाची धूल. मिट्टी बन जाते लोग. मिट्टी से बनाए हुए हैं, मिट्टी में वापस जाते हैं. सब कुछ सड़ जाने के बाद इतना ही सी
इतनी सी मिट्टी होती है हमारे इस शरीर की, इतने शंका था, नॉट वर्थ इट मच। जब तक आपको यीशु मसीह नहीं मिलता, आपके जीवन को वैल्यू नहीं है। In him was the life. ताचे सोवे जीवित असले, ताचे जीवित मनुष्याचो उस्मार जाऊन असले। ज्या मनशान जेजू ख्रिस्ताचेर विश्वास ठेवला, त्या मनशाच्या भितर देवाचें जीवित आयला। आणि जेन्ना देवाचें जीवित तुझ्या भितर आसा, तेन्ना तुका वालोर आसा। तेन्ना तूं मेल्यार लेगून तूं जिणे आसतलें। And he says, I will give to you the keys of the kingdom of heaven, my God. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven, my God. Thank you, Lord. हांव तुका स्वर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो। People don't know what is this. हांव तुका स्वर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो। आनी चावयो म्हणून आमी चिंतात की चावी दितलो। How? When I was a kid, I was reading this. I was memorizing the scripture. You know, हांव शिकताली हे स्क्रिप्चर सोडवपाचें आसतना। आनी हांव शिकता मेमोरायज करताली हे स्क्रिप्चर आनी हांव चिंतालें खरें देव म्हाज्या हातीन चावी दितलो म्हणून। Because I was not grown in the spirit. Many people think your imagination works like there is a key that God's going to give to you. But this imagery, it symbolizes something. ताका एक meaning आसा. Amen? हांव तुका स्वर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो। जे कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो। ज्या कित्याक संवसारांत तूं वय म्हणशी, ताका स्वर्गार देव वय म्हणटलो। जो कुछ इस धरती पर बांधा जाएगा, वो स्वर्ग में बांधा जाता है। जो कुछ इस धरती पर तू हाँ कहेगा, वो स्वर्ग में हाँ कहलाया जाता है। When I'm speaking these words, I can feel so much of power. There's a current in me. तो जानत कौन? When the CM is walking, if he walks like this, will you call him a CM? त्याच्या पाराबरोबर कितले जण येतात? तो येताना सीएम जाऊं, पीएम जाऊं, अधिकार से चलता है बाबा, अधिकार से चलता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है उसके हाथों में कितना अधिकार है। राइट? He walks with authority. अब हांव जाणा कोण आख्खे गोंया सांबाळटा। हाँ? He walks with authority. Can you walk with that authority? Keys means अधिकार। चाबी इसका मतलब है अधिकार। वो कहता है कि मैंने तुझे अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। तुका अधिकार दिला, तुका पदवी दिल्या, तुका अधिकार दिला, चावयो दिला। स्वर्गीच्या राजाच्यो म्हणजे कितें हा? तुका कितें जाय तें सगळें, oh my God. Ephesians 1:3 says, whatever you need, it is in the heavenlies. सोसमले सगळें तुका जाय तें आत्मिक रेल्मान आसा ती तुज्या ह्या दोळ्यांनी तुका दिसना, पूण it is there, ते आसा, पूण हे काडपाक जावयो तुज्या हातान हांवें दिल्या। I have given you the key into your hands. Hallelujah. तुका हांवें अधिकार दिला, तूं मनीशी जावं दी, तशें जातलें। The more you grow in revelation, the more authority comes. Amen. It will
Let me put it like this. The more you grow deeper in worship, you are recognized in the spiritual realm. तुझे रँकिंग वाटतं, यू नो, तू जितले देवाक आराधना करता जे स्टार येता, स्टार यहाँ पर स्टार आता है, स्टार स्टार नकेतना येता याच्या वयर, युनिफॉर्माचे स्टार येता. तू जितलो ताचो मोग करता, सुपीस मोग करता, वर्शिप करता, जेजू म्हाका तूच जाय. स्टार येले. सैतान करता आनीक मेवलो मरे स्टार तेका. हांव पयस रावता. ताच्या वयर आनी स्टार येयलो. वाडलो मरे ताचो अधिकार. हांव पयस रावता. Then you don't have to rebuke it. You just walk there. सैताना भायर सर म्हणपाची गरज ना. तू तुका पळोवनूच भितलो. कित्याक तो ताका कळटा कोण देवाचो मोग करता, कोण करना तो. You are the ministers of God, the government of His kingdom. ताच्या राजाचे गव्हर्नमेंट तू. Hallelujah. आता तुका कोणी सांगत तर तेव्हा वचना सिस्टर वेरोनिका तूं वयता, वचनाका हे आतां वयतली, आतां मिनिस्टर जाली, म्हाका देवान मिनिस्टर केला म्हणून आतां म्हाका कळ्ळें. म्हाका काय सांगिनाका. हालेलुया. आतां म्हाका देवाच्या उतरान सांग कळ्ळें. दुसरी सांगता म्हण न्हू, पूण उतरान सांग कळ्ळें की देवान म्हाका आपल्या गव्हर्नमेंटान घातला, म्हाका लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली केला. वी आर द चर्च. आमी पवित्र सभा असेंब्ली. आणि चर्चिक पवित्र सभेक देवान अधिकार दिला. जे तू ह्या संवसारान ना म्हणटा ते सरकार ऑलरेडी ना म्हटलेले आसा. But let me say this. The church will always know the will of the Father. देवाची पवित्र सभा बापाची कितें खोशी ती सोनाच जाणा जातली. Hallelujah. Because the legislative assembly is connected to the king. Is this too much for you? You can understand it? Who is the head? Who is the head of ours? Who is the head? Jesus. We are the body. Hallelujah. We are the body. Ami zauna sa kuri. Jesus zauna sa mostak. Ami sande. Hallelujah. Ami sande tache. So He is the king. We are the church. Hallelujah. So जरी तो राजा जाल्यार राजाचो हुकूम कितें तें ताच्या गव्हर्नमेंटाक खबर आसता. I can't just walk anywhere and do what I want anymore because we are the church. Whatever God wants, we will do it. Whatever God hates, we will reject it. देवाक कितें बरें लागता तें आमी करता. देवाक कितें बरें लागना तें आमी करची ना. आमी देवाची पवित्र सभा, आमी देवाचो गव्हर्नमेंट. हालेलुया. सो तुका देवान ह्या संवसारांतले भायर काडला आनी कुशीन काडला. जसे इस्रायल परजेक सगळ्या राष्ट्रांतले तांकां देवान कुशीन काडून आपल्याची संस्कार लोली पोरजा म्हणलेली. You are my special holy people, my holy nation. He selected Israel. Hallelujah. जशे देवान इस्रायलाचे परजेक संस्कारलेली पोरजा म्हटली, आता तू आनी हांव जेजूच्या रोगतान संस्कारलेली पोरजा जावन आसा.
We are the consecrated and the holy people of God because of the blood of Jesus. Jesus roktan. Hallelujah. Please put this one. Fan. You can stand. So we are in this together. I alone cannot be the judge. I am the temple. Say, I am the temple of God. हांव एक पवित्र सभा हांव एक्सरे जावंक जायना कित्याक जेजू मस्तक आमी सांगले आमकां एकामेकाची गरज आसा. We are the body. We are of different parents. आमचे आवय बापाय वेगळे जावन आसा. आमचे गांव वेगळे जावन आसा. पूण तरी आसतना आमकां एकूच बापूय आसा. देवान आपले रगत आमच्या पासत मारयलें. ताचे रगत सगळ्यांक एक करता. देवान आपले पवित्र सभेक आपल्या रगतान धुल्या. He washed his church with his own blood. तुका आनी म्हाका. So Smole, let me review the points. Point number 1 is that God builds his church upon that revelation. देव आपली पवित्र सभा त्या खडपाचेर बांदता. ते खडप जावन आसा. ती प्रकाश न्ही जेन्ना तूं जाण जाता आनी विस्वास जाता की जेजूच्या वरवीं जेजू जावन आसा क्रिस्त. जेजू जावन आसा सोडवणदार. हांव सोद मानता. तो म्हाज्या पासत मेला. ताणें म्हाज्या पासत जीव दिला. हांव सोद मानता. ही प्रकाशनेचेर देव आपली पवित्र सभा बांदता. हालेलुया. आणि जेन्ना तो आपली पवित्र सभा आपली असेंब्ली बांदता आपलो गव्हर्मेंट बांदता या गव्हर्मेंटाचेर सैतानाची शक्ती प्रबल करूंक जायना. सैतानान देवाचे पवित्र सभेक डिफीट करूंक जायना. हालेलुया. कित्याक डिफीट करूंक जायना? कित्याक हारावपाक जायना? कित्याक जेजून आपल्या रगतान कलिसियाक धुल्या, चर्चीक धुल्या, पवित्र सभेक धुल्या आपल्या रगतान आनी आपली केला. ही बॉट अस विथ हिज ब्लड. You and I together, we are bought with the blood of Jesus. That's why the devil cannot harm us. Saitanan amka kai वाईट करूंक जायना. Hallelujah. So then he has given us the keys. ताणें आमकां चावी दिला म्हणजे अधिकार दिला. Okay? देव कितें म्हणटा, राजा कितें म्हणटा ती खोशी आमी जाणा जावपाक जाय. Now the king, although he is seated in the heavens, now the king by his spirit lives in us. Okay? राजाचो राजा जेजू स्वर्गराज्यांत सिंहासनार बसला पण ताचो पवित्र आत्मा आमच्या भीतर आसा. उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. इसका मतलब वो परमेश्वर हमारे अंदर है. और वो और मैं एक हूं. हालेलुया. तो आणि हांव एक आसा. So, जेन्ना तो म्हज्या लागीं उलयता आनी तो म्हाका सांगता ही म्हजी खोशी न्हू की तूं सीक आसपाक, तूं पिडीत आसपाक. तो म्हाज्या लागीं उलयता. रायट? बिकॉज तो म्हाज्या भितर आसा. सो जेन्ना हांव पिडीत आसा, हॅलो, आर यू देयर? जेन्ना हांव पिडीत आसा आनी म्हाजी कूड उसुक्त आसा तेन्ना पवित्र आत्मा म्हाज्या लागीं उलयता आनी म्हाका सांगता. रायट? तुका सांगता ही म्हजी खोशी न्हू की तूं सीक आसपाक आनी हे खातीर आसपाक. देवान म्हाका हांस लायली. हांवें पातक केलें. देवान म्हाका हांस लायली. देवान म्हाका मोडून घातलें. देवान म्हाका पनिशमेंट दिलो. नो 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 नो. जेजू पेकयनार. He is the healer. It is his will that you be healed. It is his will that you be healed. Hallelujah. He that
खोशी की आपली सगळी पोरसां सदांच भलायकेन आसलेले गुड हेल्थ आसलेली ही जावन आसा देवाची खोशी कशें कळटा कित्याक पवित्र आत्मा म्हाज्या भितर आसा आनी तो म्हाका सांगता की जेजू म्हाज्या पासून मेला म्हाज्या पातकांकूच लागून न्हय पूण म्हाका पेकोवणी दिवपाक. Hallelujah. So you know the will of God. So what you can do? चाय दिल्या अधिकार दिलो तुवें म्हणपाक जाता जेजूच्या नांवान हे पिडेक हांव नाकारता. जो भी तू बांधते हैं इस धरती पर वो स्वर्ग में बांधा जाता है, राइट? Whatever you bind, bind म्हणजे कितें? बांधून घालप म्हणजे कितें? नाकारप. हांव हे पिडेक नाकारता. I reject this sickness in me. I have that sickness has no place in me. It's not the will of God for me to go through this, right? Amen. Hallelujah. If I see, please listen, this is practical. If I see somebody suffering, हांव पळयता की म्हजी भयण सफर जाता ताच्या भितर दूख आसा. She is in pain, so she tells me. If she tells me I'm in pain, please pray for me. जाल्यार हांवें कितें करचें? I have to pray. So हांवें अधिकार घेवन म्हणूंक जाता जेजूच्या नांवान हे पिडेक हांव हुकूम घालता हे कुडींतले भायर सर ही दूख पयस जावंदी जेजूच्या नांवान. Hallelujah. And so when we say that, we're using the authority. अधिकार जो देवान आमकां दिला तो आमी यूज करता and it happens. But there is one block that can come to people. Church is a body. Say church is a body. So if we are the body, come here. If we are the body and I say, I don't like her. Yeah, I don't like her. I'm north side, they south side. I'm Kalagudiche, they Murgoche, Majodeche. Teach class maka like Zena. Teach days maka like Zena. I don't like her. They enter tenna. Maka poizera. Ha poiz oitali. Ha majat sitar postali. Ha? Kena te maje kushi kiyon posot zela. Ya, ani maje kushi kita posle. Hallelujah. Satyam idhara. We are a body, right? Okay, now sit telling her. परमेश्वर क्या कहता है? हम उसका देह है, right? Body. और वो मुकुट. He is the head, right? कलिसिया हम हैं. बोलो हम हैं. आम्ही जाऊन असं पोच होता. आमका एकामेकाची गरज आसा. हमको एक दूसरे का जरूरी है, राइट? गरज आसा. देवान आमका एक केला. Together we are powerful. Hallelujah. एक साथ रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे तो पावरफुल है, राइट? Amen. लेकिन ये यूपी के है. इसका क्यों? हिंदी बात करती है. अभी गोइंकार या मुझे हाँ यूपी से आए हैं. कर्नाटक वाले इधर आ. कोई था? यार ओके वाणी इंजरे गोइंचे कोण मेवना किती सिस्टरी बायले शेयला चर्ची ओइले ते गाटा ओइले राइट अधिकार अधिकार हमको अधिकार दिया है लेकिन आप नहीं चाहिए. आप नहीं चाहिए. क्या शैतान हमारे पर प्रबल नहीं होगा? शैतान आमच्यावर अधिकार नव्हता. तू मका नका तू मका
हे माझ्या फ्रेंड झाले आम्ही गोंयकार इंगोयच्या पायली आमकां ना काय आम्हीच खावया लाडू तेंका दिवचे ना लड्डू उनको नहीं देंगे लड्डू हम ही खाएंगे मिलकर खाएंगे उनको नहीं देंगे उनको रिजेक्ट करेंगे बाप ने सत्यम को दुख होती है सत्यम बोलती है मेरे को बहुत दुख लगा क्योंकि ये मेरे को लड्डू नहीं देते अकेले मिलकर खाते मुझे देखते हैं ना वो उधर चले जाते हैं हमको तो अकेलापन महसूस होता है फिर ये बोलता है अरे आपको क्या बताओ मुझे भी ऐसा ही करते हैं मका त्याच करतात एक काम करेंगे हम हमारा सेपरेट चर्च करेंगे और हम हमारा सेपरेट चर्च करेंगे यू नो व्हाट विल हैपन पवित्र आत्मा भीतर रोएगा रोएगा The Bible says in Ephesians 4:31 do not grieve the Holy Spirit पवित्र आत्मा को दुख ना देना क्यों बिकॉज सेम पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है आपके भीतर है सेम आपके भीतर है सेम आपके भीतर है और सो जब हम सेपरेशन करते हैं ना जेन्ना आमी कुशिन कोता एकामेकाक सजवण घेयना तेन्ना आमी देवाक दुखयता तेन्ना सजवता न्हू सगळ्यांक मागीर तूं म्हणटा म्हज्या दारान कोणें लिंबू उडयला आनी कोण येवन तुका सांगता अरे काय ना जेन्ना वी आर द चर्च Jesus has given us power. But I don't like her. And I am grouping up, changing, becoming a chameleon. Shadow जाता हांव. तू म्हाका बरें आसल्यार हांव तुका बरें जाता तू म्हाका बरें आसल्यार हांव तुका बरें जाता बच्चा है तो मैं अच्छा होता हूँ आप अच्छा होता हूँ तो जब आप मेरे पर गुस्सा करते मैं भी गुस्सा करता God wants His church to be one, united. There is power in unity. There is power in unity. I'm talking about the united church. एक जाऊन. Hallelujah. There's no competition between me or any other pastor. Hallelujah. I have been given a unique gift. देवान म्हाका एक देणें दिला माझें देणें युनीक पास्टर मायकल ताका युनीक गिफ्ट देवान दिला तो आपल्या गिफ्टान देवा पासून उजार जाता हालेलुया पास्टर डायगो आपल्या गिफ्टान युनीक गिफ्टान तो उजार जाता his ways the way he preaches everything God is using him hallelujah this pastor or that pastor teacher जाऊ कोणी दिसां आमी एकामेका बरोबर रेस करून कॉम्पिटिशन करिना आमी एकूच रेस धांवतात सगळीं जाणां हालेलुया आमी एकामेका बरोबर कॉम्पिटिशन न्हू पूण आमचे गोल कितें आमचो प्राइज जावन आसा जेजू हालेलुया आमी धांवतलीं एकामेकाक सपोर्ट करून आमी धांवतलीं एकूच विजन आसा आमचें की आमकां सासणाचें जिवीत देवान दिला ते सासणाचें जिवीत आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जाय सो जोरी तर म्हाका तुजी गरज आसा जाल्यार तूं म्हाका सपोर्ट करता जोरी तर म्हाका ताची गरज आसा ते म्हाका सपोर्ट करता माझी गरज ताका आसा जाल्यार हांव ताका सपोर्ट करतलें हालेलुया हालेलुया एक हाथ अगर वीक है और दूसरे हाथ स्ट्रॉन्ग है सो ये हाथ दूसरे हाथ को मदद करता है हैव यू सीन पैरालाइज्ड पीपल you know how they एक साइडीन आर जाल्यार ते करतात ते जाणा होल्ड बाय माय कॉलेज शोल्डर सो दे कांट मूव दिस हँड राइट ऑटोमॅटिकली वो हात येता वो हाथ सपोर्ट करता पैरालाइज है ये हाथ इस हाथ को उठाता है इफ वी से हाथ ऊपर
Zaina. So one heart yada and one heart ukolta. We need each other. Aapka eka mekachi garaz asa. If Satan is going to win against the church, he will win only by dividing us. Amka separate करून सोयतान मावुरतलो. तुझ्या गाराब्या भितर फूट घालून सोयतान मावुरतलो. पवित्र सोबे भितर फूट घालून सोयतान मावुरतलो. ये येतले आनी सांगतले, हम चुगली करेंगे लोग एक दूसरे के बारे में मत करो. चुगली करना एक बड़ा पॉइजन है, पॉइजन. How can we speak? Will you speak against your own body like that? Hallelujah. Hallelujah. If we stay united, if we love each other, Zoritor Mogasa, oh my God. Can the devil touch you? Hallelujah. Hallelujah. The devil cannot touch you. Zoritor Ameka boxone diun mo diun ekamekak Zoritor amche jivitami jiyensalar. Supporting and loving one another without being in competition against each other. You think God will not bless it? Hallelujah. Hallelujah. When you stand and pray for all the pastors, Godek tuka kone pastor an tuka ilazarar pasun tenka box one di ani magdaja pasun. Hallelujah. Pray for those who have hurt you. If that church, whatever church, we are all one. All one. Hallelujah. Thank you, Satya. Thank you, sister. Thank you, brother. Hallelujah. Hallelujah. You are a powerful people. Amen. When you are walking out of here, you are walking with power. You are walking with power. देवजराच्या फुडल्यान एक मागे नाका. ताका भिये नाका. देवान तुका भिरांतीचो आत्मा दिवंक ना. तू गव्हर्नमेंट देवाचो. तुझ्या हातान चावी आसा, अधिकार आसा, पदवी आसा. जेजू म्हणटा अधिकार हांव तुका दिता. It's a delegated authority. He has given it to you. जो अधिकार जेजूचो देवान तुका दिला, अपने पवित्र सोबेक दिला. जैसा एक दुल्हा अपनी दुल्हन को, जैसा एक पति अपनी पत्नी को अधिकार देता है, जॉइंट अकाउंट खोलता है और वो जॉइंट अकाउंट का नंबर और सब सारा अधिकार अपनी वाइफ को देता है, वैसा यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को अधिकार दिया है, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है. So when you pray, my sister, there is power. There is power. There is power, brother. There is power. You say no to something, it is no. You say yes, it will happen. Hallelujah. Come on, lift up the keys, brother. I want you all to come here. One day will come when there will be a big gathering. Hallelujah. जसो देव सिनाई पर्वताचेर आयलो आनी इस्रायल पोरचे कंप्लीशन लागीं हाडलें, आपोवन हाडलें. एक दीस येतलो जेन्ना जेजू खुपाचेर येतलो आनी ताची विंचून काडलेली सगळीं जाणां ताचे शेण येतले. केन्ना तो दीस येतलो आज बोडवो तुरी वासयतलो जेजू खुपाचेर देवोन
Yetolo amka saugyan otolo Meleli chivi zatelin Ami chivia sati utelin Jesus medom kupacher vetelin Sasnan tacha sanata asteli Hallelujah Hallelujah Kenadodis yetolo Aj bord vaturiva soitolo Jesus kupacher devor yetolo amka ukulun watolo Meleli chivi zapelin Ami chivia sati utolin Jesus medon kupacher vetelin salakara Jesus sangata asteli Oh hallelujah 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 Tabitha there will be a gathering Oh Ramashahara Handebe Oh Rekene Maraha Rosebrene Jesus 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 give us the revelation of you Lord that you are the only true and the living God Tu zamresa chivodio hallelujah Sogli podri ani soglo odikar somya jadarasa ani odikar tuenie boning dila He has given you hallelujah hallelujah Nidom media Lebresa branata Shorema hati Legrese rena mahata kara My God There will be a gathering all together सौगली जेजू आपल्या सगळे पोरचे आपले पवित्र सोबेक आपयतलो राष्ट्रांतली every nation every tribe will gather to the Lord He will say come तो आपयतलो वो बुलाएगा हमें और हम जाएंगे आसमान में हालेलुया बादलों पर यीशु मसीह आएगा हम उसके पास जाएंगे यीशु मसीह की पवित्र कलीसिया देवाची पवित्र सभा Jezus मेळोंगवेतली हालेलुया तो दिस यो पर्यंत म्हज्या मोगाच्या पावडणी या संवसारान आमकां काम दिलेले आसा हमको एक काम है इस धरती पर करने के लिए आणि ही प्रकाशनी जी आमकां मेवल्या ही प्रकाशनी आमी दुसऱ्यांक दिवपाक देवान आमकां अधिकार दिला We are the government of the kingdom of God. We are the church of the living God. Jivya devachi povitra sabha ami. Jivya devachi assembly ami. Hallelujah. Oh, the word in Hebrew is kahal. It means God's covenant people. God's covenant people. Devanamcha baramori karar kello asa. Hallelujah. Moja moka chapavedeno. जरी तर आमच्या मदेकात एकवट ना जाल्यार संसार कितें पळयतलो What will the world believe if they don't see love in us? आमच्या भितर मोग ना एकामेका सवय जाल्यार संसाराक आमी कितें दितले Open your hands and tell the Lord Lord use me for your glory Teach me to love Lord आमकां मोग करूंक शिकय सोनिया Come on tell the Lord मुझे प्यार करना सिखाओ मुझे प्यार करना सिखाओ म्हाका मोग करूंक शिकय सोनिया
म्हज्या कुटुंबान एकवट आसूं दी, म्हज्या शेजाऱ्यांत एकवट आसूं दी. Oh, Rabonam Roshamatara, Mendemento Karimentaba, Lebahamatara, Esotere. Lord, I speak your blessings upon your people today. Lord, I release your fire upon them today. Lord, I release your passion into their heart, that they will love you with all their heart, Lord. And they will love one another, Lord. Let the heavens' love be poured in our hearts for each other. Ekamekak sosmon gyuk sumya. Ekamekachi patka bok sunk ami soya. Ekamekachi tsuki ami maaf karuk. Tuji kurba. Tell the Lord, come on, come on. Irike arasu prana ahato. Ile brande marahamaka. Isaharaki ne meharakota. Isegrata bahamatara. Malaharaka sekeraya lakara. Ebreseraka tekera hausena. Hallelujah. 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 Ha ha ha. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Okay, the Lord's leading me to tell you this. Let me tell you this. उत्पत्तीच्या 11व्या अध्यायात बरयला की जेन्ना संवसारान एकूच भाषा असली, there was only one language. During that time, उत्पत्तीच्या 11व्या अध्यायात बरयला एकूच भाषा असली, there was only one language. And when they were speaking only one language, एकूच भाषा उलयताली तेन्ना ते एक व्हडली इमारत बांदपाक लागले. एक भाषा बोलते हुए वो सब एक इमारत बांधने लगे. And the work was so effective. इतले बरे भाशेन ते काम करपाक लागले. सगळे जण एकूच भाषा उलयताले आणि ही एक भाषा उलयता म्हणून एकामेका बरोबर ती बरे भाशेन सगळे बरे भाशेन ती बांधताले. पण ती बांधता बांधता ती सारकी इतली वयर इमारत ती बांदपाक लागले आणि अशें ती म्हणपाक लागली, देव रावता त्या जाग्याचेर आमी आमची इमारत पावोवया म्हणून. तेन्ना देवान इंटरफियर केले तांच्या कामां भितर आणि देवान तांच्या मोदेकाक दुस्फूट घातली. God brought confusion, and that is why it is called the Tower of Babel. Babel means confusion. देवान तांच्या मोदेकाक confusion घातले आणि साबार भाषा जाल्यो. Okay, अलग अलग भाषा हो गए उस दिन. Okay, but now for the church, on the day of Pentecost, जब पवित्र आत्मा आया, okay, जब पवित्र आत्मा आया, एक भाषा, पवित्र आत्मा आयलो तेन्ना विचित्र भासांनी उलोवपाचे देणे तांकां मेळ्ळे. आणि आता आमी सगळीं we have been baptized with one spirit. पवित्र आत्म्यान आमकां बपतिस्म मेळ्ळो. देवान आमकां बोल्ल्यान आनी आमच्या भितरल्यान आतां जी भाशा येता ती स्वर्गीची भाशा. आणि जी स्वर्गीची भाशा येता तितून आमी कितें 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 बांदून हाडटली. We are going to build the lives of people. We are going to build things in the spirit with the one language that God has given us. When we pray in tongues, we are building somebody's life. Hallelujah. We are building the kingdom of God. When we pray in tongues, जेन्ना आमी विचित्र भासांनी उलयतात, आमी देवाचे राज्य बांदून हाडटात. कित्याक आमी देवाचे खुशेपणाने उलयतात. Hallelujah. Come on. Open your mouth. Begin to speak it. Sharabatia nepa. Lebarro masike da retele. Shaya ya rupe marida bara. Legemandia rosen rotia baha. Hallelujah. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. So build your people, Lord. So build your people, Lord. Build your people,
Build your people by the power of the Holy Spirit. Build us, Lord. Never mock anybody's worship. Careless college worship achi फोकड़ा करें ना. कभी मजाक ना उड़ाना. कोई कमजोर है उसकी मजाक ना करना. एक दूसरे को encourage करना. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना. एका पासोट मागत. और सब था तंका पालू नरिया. तंका हमें कोठाई दिया. Come on my people. Come on my people. देवा के बोरे लगता. जो unity असता, जो एकवट असता, तो इसे देवाची power असता. ओहो प्रश्न है मेरा. देहे रबा. Shayara. Lega bahamata. Izeheya yasi. Maharahia so. Makriama sobre ne amarati. Lekra sombra diliba sombra. Abrasine bradini bra sobre. Nadi kabara. Amara soke na matiale. Shkabaronde kabara sora. Yakarose kete. Hallelujah. The Lord's going to protect you. The Lord's going to protect your calling. The Lord's going to protect that anointing over your life. परमेश्वर अपने पंखों तले आपको संभाल कर रखेगा. He's going to protect you. अपने परिवार को अपने पंखों तले संभाल कर रखेगा. Come on, Brazil, Bredima, Kubresetereke. You know, as you speak in tongues, there are things going to be released for you. You will hear the voice of the Lord. Shabler, Hizemakia, Marone, Ebratolega, Masekara, Rabasi. Hallelujah, Gragoramos, Cobronakie. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit. Rahia Sahara Mate. I want you all to hold your hands if possible. Brothers, hold your hands. Sisters, hold your hands. Satyam, हाथों को पकड़ उसके. Can you make a commitment to the Lord once again? आज तो देवा तुझे जीवन पर अनेक बात बेटे. परमेश्वर को फिर से आपका जीवन दे दो. पहले जैसा नहीं. परमेश्वर मुझे बदल दे. Let us be united, Lord. आमका कोणाकुस एकामेका भितर अंतर करून दिना कावता. ओय लोकांनी म्हजे वाईट चितले. कोणेन म्हजे वाईट चितले, म्हजे वाईट उलयले, हांव तांकां बोगसोणी दिता. जेजूच्या नांवान हांव तांकां बोगशिता. अगर किसी ने मुझे कुछ गलत बोला तो मैं उनको क्षमा देता हूँ. मुझे अधिकार से चलना है. शैतान को मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा. If my heart is pure with the Lord, the enemy cannot touch me. परमेश्वर के पवित्र वेदी पर दे दूंगा मेरा ये जीवन. परमेश्वर के पवित्र वेदी पर दे दूंगा मेरा ये जीवन. मेरे सारे दिल
मुश्किलें आए से चलता रहूं, छोड़ो ना कभी, त्यागो ना कभी. Come on. Hey, 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 hey. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Come on. Hey, 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 hey. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Hallelujah. Lift up your hands, lift up your hands. हम सब एक हैं. जो आपका दर्द हो मेरा दर्द. जब आपको दर्द होता है मुझे दर्द होता है. होना ही है. जब मुझे दर्द होता है आपको दर्द होना है. हम सब एक हैं. हम सब परमेश्वर के एक ही देह हैं. We are one body of Christ. If it pains you, it has to pain me. If it pains me, it has to pain you. When I am weak, you support me. When you are weak, I will support you. Hallelujah. We will stand together. Because this is what Jesus wants. परमेश्वर को यही चाहता है. Yes, देवाक्साय. Ang दुखावता, त्यानं तू दुखावतले. तू दुखावता, त्यानं हांव दुखावतले. तुझ्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवता, तेन्ना म्हाज्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवतलीं. तू हुशार, तेन्ना हांव हुशार. कित्याक तुजी दूख हांव सोंसमून घेतलीं. तू चुकता तेन्ना हांव तुजी फकाणां करची ना. तू चुकता तेन्ना हांव तुका हात घेवन वयर उबारतलीं. तू ओसोक्त आसा तेन्ना हांव तुजी खेबाळां करची ना. हांव तुज्या पासून मागणी करतलीं. हांव तुज्यो गजाली करच्यो ना, पूण हांव तुज्या पासून मागतलीं. ही जावन आसा देवाची खोशी. This is what the Lord wants. This is what the Lord wants. Can you lift your hands? I want to pray for all the pastors. आमच्या गोंयच्या शहरांचे कोण pastors आसा, सिस्टरी आसा, brothers आसा. Can you just start praying for them? There's going to be a mighty power released as we pray. Hallelujah. We just pray for everyone. We just pray for everyone. We pray for Brother Pastor Daigo. We pray for Sister Lavina. We pray for Pastor Michael. We pray for all the pastors. Come on, lift up your hands and just begin to pray. Come on. Hallelujah. Sogle je pastor amcha goyan asa. Oh, we just bless them, Lord God. We pray for, Lord God, the national pastors. Narula, we pray for Ankit Sejman. We pray, God, for all the pastors in Goa, Lord Jesus, as well as in India, Lord God. We bless every pastor, Sokla Sadak. Hallelujah. Baba, tuji bori bolai ki. Baba, tuja abhishek Sokla chir. Tujhe protection tanka Baba. Tujhe provision tanka Baba. Hallelujah. Protect them, Lord God, from every attack of the enemy. So idana cha Sokla etikati tanka tu baikar tanka surakshit dor Baba. Sokla tanka gorzo tu di. Hallelujah. Every ministry that is spirit-filled, every ministry that is preaching the sound doctrine, we bless them, Lord God. Hallelujah. We are all one church of Jesus Christ, whether in Goa, whether in India, whether all over the world. Lord my God, we thank you, Jesus. Jesus, tu porot yun to rokno suvel zalo. Amka tu toyador, amka tu sonat mogan bor. Hallelujah. Ekamekak sodatam yuklundorung, ekamekak pasotam magne korung. Itu ci povitra sama, itu za government zone sa baba. Amka ya sausaram tu usar kor tuje moine pasar. Jesus cha now one. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Bolo Yeshu Masih ki. Wow. That was so good. Amen. 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 Please sit down. You're fine. Wow.
Lord. Hallelujah. Let me testify about you. How long fast? 1 month fast? 1 month fast. Let me testify about you. Can I tell them about you? Yeah? Okay. So, this precious one. Okay, this is Alba. Okay. Smarek, I know Zala Astalo. ताचे वयर गरम खतखतीत उदक पडून ते सगळे लासलेले आख्खे ताचे हिंगा ऑड्डेयार सगळ्याक आख्खे ताचे लासलेले आनी ताका घाय जालेले आख्खे इट वॉज व्हेरी रॉ एंड व्हेरी टेरिबल ताका हॉस्पिटलांत व्हेला तेन्ना डॉक्टरान सांगलेलें ताका हॉस्पिटलांत दवरचें पडटलें म्हणून ते ट्रॉमा वॉर्ड आसा थिंगा दवरचें पडटलें म्हणून पूण तांकां आदाराक कोण नासलो म्हणून तांणी देवाचेर विस्वास दवरलो आनी ताका ती घरा घेवन आयले ताची भयण जॅकलीन ताका घरा कडेन घेवन आयले पूण जशें तूं पळयता की यू नो जेन्ना व्हिडिओ कॉलाचेर हांवें ताका पळयलेले इतले ताचे गाय आसले पूण देवान ताका कंप्लीटली बरें केलें म्हणून हांव चीजूक आर्गां दिता परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया है पूरा उसका जल गया था वो पूरा वो उसको चंगाई मिली है थैंक यू जीसस फॉर हीलिंग आल्मा Amen. Hallelujah. I receive it. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. So we will bless everyone who has given to the house of God. देवाच्या वावराक जाणे दिला, जाणे मोकला देवाच्या वावराक आमी blessings दिया. Okay, those who have not given, please you can do that now. Thank you, Jesus. Are you blessed? Yes. You blessed? Amen. देवाचे उतर आयकून ब्लेस जाला तू? हालेलुया. तुका जाय देवाचे उतर आनीक मारलेले? स्प्रेड जाले? Amen. Okay, let's pray. Dolle बंद कर. Heavenly Father is your daddy. आमच्या सगळ्यांचो बापूय तो. आमी तो बरो बापूय जावन आसा. He is a good father. जो आपल्या भुरग्याची गरज जाणा आनी आपल्या भुरग्याची गरज तो पावती करता. अच्छा पिता है, भला पिता है. Thank you, Abba, for everyone who has sown, who has given to your house. 1,000-fold blessings be released upon them. 1,000 गुना वापस तेरे बच्चों को मिले परमेश्वर. Thank you, Holy Spirit, and I declare over them that none of them will lack anything. काहीच तुझ्या भुरग्यांक कोणे जावचे ना. जी गरज ताची आसली ती पुरी जाली म्हणून हांव आदी फुडेंच तुका आर्गां दिता. जे ती मागोंक आयलेले ऑलरेडी तांकां मेळ्ळे म्हणून हांव बाबा तुका आर्गां दिता. हालेलुया. तांचे कुडीन ती बरे भलायकेन आसतली, तांच्या मनान ती समाधान आसतली, तांच्या कुटुंबां भितर बरे फळ तांकां दिश्टी पडटले. जेजूच्या नांवान. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, clap hands for Jesus.